Hello once again. It's Dante Vibes, Dante wanyu, Dante mukunda, Dante ubagezaho tips z'ikoranabuhanga cyangwa se udutipusi tw'ubwenge. Uyu munsi rero mbere y'uko dukomeza, mbere y'uko mbagezaho icyo nabazaniye tugiye kwigaho uyu munsi, umuntu wese utarakanda subscribe nayikande kuri subscribe no kukazogera kugira ngo indi video yose nzajya nkora itazajya gucika, uzajya uyibona mu ba mbere. Kandi like, share ndetse na comment zanyu ziba ari ingenzi. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Kunze kwibaza ngo hari igihe umuntu aba adashaka ko hari umuntu umuhamagara, twari tumenyereye uburyo bwo gukoresha akadege, ugasanga umuntu ashyizemo akadege kugira ngo hatagira umuntu umuhamagara cyangwa uwo ahamagara. Uyu munsi rero mbazaniye uburyo ki tuzajya dukoresha cyangwa uzajya ukoresha udakoresheje akadege. Aho bitandukanye rero n'akadege ni hehe? Iyo washyizemo akadege ni ukuvuga ngo nta muntu uhamagara, nta n'uguhamagara. Kandi ikindi, ikintu cyose gikeneye network ntabwo ushobora kugikoresha kuko uba wakubye network. Ariko ubu buryo ahubwo butandukaniye n'akadege cyangwa aho bubera bwiza, nuko uzajya uhamagara uwo ushaka ariko akaba ataguhamagara. Hari igihe umuntu aba yibereye mu kazi, akaba ashaka gukora ibintu atuje cyangwa uri n'ahandi hantu cyangwa uri kumwe n'undi muntu, ukaba udashaka ko hari umuntu ukudistabinga, ukaba ushaka ko nta muntu uri buguhamagare. Icyo gihe rero ubu buryo ni bwiza, ubushyiramo wowe ugahamagara uwo ushaka ariko akaba ataguhamagara. Ndabereka uburyo rero ubikora, ukabikora neza, kandi ikindi ndongera imbereke n'uburyo ki ushobora kubikuramo. Sasa twagiye. Uraza muri call nk'ibisanzwe. Numara kuza urashyiramo akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 kanda urwego. Kubibona akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 urwego, hangiza ukande yes. Iyo umaze gukanda yes, ubu tayari kode bimaze kugira gute kujyamo. Ubu dushobora guhamagara uwo dushaka, ariko umuntu aduhamagaye ntabwo yatubona, batubwira ko nimero itariho, kandi iriho imeze neza, twebwe tukaba dushobora kumuhamagara ariko we ntiyaduhamagara tutabishaka. Ubwo rero ubu buryo ni uburyo bwiza cyane ushyiramo, ukaba uri secure, ukaba wemereye neza, ukaba makinze sure ko umuntu wese uguhamagara atari bukubone, ariko wowe uhamagara uwo ushaka uramubona, ndetse nunakenera no gukoresha ibindi byerekeye internet bikenera network, muri make byose byo birakunda. Hanyuma iyo ugiye kubikuramo, uraza n'ubundi usubire muri call nk'ibisanzwe, nurangiza uze ukande urwego 002 urwego n'ubundi, hanyuma ukande yes. Urabona bahise batubwira call forwarding erasure was successful. Ni ukuvuga ngo ubu buryo niba bugufashije, ntugende udakanze subscribe, like, share na comment. Niba ikindi kagufashije, ukohereze n'undi muntu utabizi nawe abashe kubimenya. Akandi kantu ntarasoza, ni ukuvuga ngo iyo ubukoze buno buryo ufite nka simukadi ebyiri muri telefone, iyo wakanzeho niyo baba bafunze. Iyo ushaka kongera gufunga n'iyindi zombi ukazifunga, n'ubundi ni ubu buryo ukoresha ukabikora kuri simukadi zombi. Murakoze cyane, kari akagaruka kuri Dante Vibes.